lepo kad dođeš turistički. Ali kad dođeš kao ja i trebaš ovim putem gore nekih 5 km. Ali ljudi kažu da može. Pa ćemo da probamo sutra. Dragi moji, evo mene na visinskim pripremama u Austriji. Melteler Gletscher, 3150 metara nadmorske visine. Došao sam tu do kraja, ovdje je parking gdje ljudi dolaze, parkiraju svoje motore, auta, kampere, dolaze čak i autobusima i ovdje ulaze u nekakav tunel kojim idu nešto kao žičara, ali ide se pod zemljom i idu do vrha gore. Tako da ljudi dolaze da uživaju. Ja ću malo drugim putem, a put izgleda ovako. Ja se trenutno nalazim ovdje na ovom parkingu i treba da idem ovim putem do Istovara. Kao da si igrao neko. Biće jako veselo. Tu bi trebalo ujutro da istovarim, tu je gradilište. Ova crvena linija označava tunel kojim turisti idu gore do vrha, do skijališta ili šta je već gore, ne znam. A ja ću drugim putem. Ali sam najebo. Tako da, želim da se pozdravim s vama za svaki slučaj. Jer ko zna sutra, možda me budu čupali helikopterom, možda se strmopizdim dole niz planinu, a možda i prođem, vidjet ćemo. U svakom slučaju, živjeli i vidimo se, nadam se. Dobro jutro svima. Idemo lagano, krećemo da vidimo, ću uspjeti kroz ove krivinčine, evo da prođem da vidim šta me čeka gore. Sada vidimo šta je ovdje sve. A ovdje čovjek ima ne. Mora se povuče neko plavo uže, ali ja dok izađem iz kamiona i dok ga povučem, krenem gore, ono se zatvori. Sad će svi da me čekaju, da idu za mnom 3 sata. Pustio sam ih. Sad ćemo lagano za njima da vidimo kako izgleda ovaj put.
posao, vreme je da bežimo, da pizda mater. Ide ovo dole. Još ni na pola puta. Da li gore ovo ili kad se budem spuštao, ne znam ni sam. Ali ovdje sam sad uzbrdo, nisam puno težak. Kad se budem vraćao bit ću prazan. Ali opet, brate, sve znači nagib. Sad sam negdje na pola puta. Razmislim, vozio sam ja po Italiji, po gori, užim putevima, mada nije bilo ovoliko strmo i da je konstantno uspon da mi ono zuji ušima, pritisne. Zemo koji radi ovdje u Štrabagu svratio i probudio me i kaže: Zemo, čekamo te gore. Rekao: jel mogu ja gore? Kaže: jedan je već bio. Znači ja sam drugi koji se ovdje ikad popeo kamionom. Veliki. Idu ovi solo kamioni, sa gradilište to, ali šleper drugi. Uvijek sam bio drugi. Pravac do gradilišta, pa ćemo vidjeti tek gore kako ću neću da se okrene, neće da me stovare.
biti sa leve strane. Sad će tek da bude... Odredište je sa leve strane. Ćemo ovdje istovarat. Ajde. Evo mene gdje ja idem, vidi gdje si me doveo. Sa Zemom mojim, idemo gdje... O Zemo, nema šansi, ja ovdje kakvi. Evo vezi, Viš koliko ovo grbavo. No ne, evo ovdje meni se slomilo, nema teorije, pa kakvi. Nema šansi. Ovo je gore, još gore. Ma jo, nema Dalo teorije. se rade i postići. Nema teorije, ovdje da dođem. Ovo da ja uzem ovi dvojicu svojih kandidata, odnosno. Jel imaš neki veći viljuškar ili? Pa ima, ima ovdje štapler, ima prošli put smo istovarali sa hijatom. Ovo sam natovareno do krova. Znači, ovdje kamionom nema. Ovdje problem, ovo dobro, ja mislim da ti ne mogu uzići. Ma nema šansu, pa de kako. Ma ne bi tamo uspio, kad bi došao njega bi slomio se, da. Kako? Već se radi. I znači brana, a? Brana, da, tu i što, ovo sve pod vodom bude. Tu iš brane, tu gore. Jebla. Sad će da me istovaraju preko krova. Dole malo provalica. Gdje su mene doveli? Ovdje se gradi ogromna brana. Ja sam dovezao sad. Kažu da sam ja drugi koji je ovdje ušao kamionom. Ali ja više ovdje ne dolazim. Nema tih para. Znači ljudi istovaraju. Kako ću ja odavde izaći, to znam, pitaj Boga. Kad je ovo široko, sad ćemo potkidati gore strane. Evo me, krenuo sam lagano nazad, posle nekih, koliko, 3 sata su me istovarili. To je to. Vidimo se nikada. Sad ćemo vidjeti kakav je spust. Niz onoliko brdo. Nikoliko. Stigli ste. Aha. Krenite na jug. I istovar je bio katastrofa, ali dobro smo prošli, nismo ništa pokidali. Samo da siđem dole do onog parkira. Znači, ludilo.
Jebate život. Gdje oni mene šalju? Šta je ovo, majku ti? Znači ovdje je zabranjeno i biciklima. Kamoli kamion. Ne daj Bože da otkažu kočnice. Ode kurac. Samo da ne naiđe niko u susret jer ovi iz Štrabaga ovuda voze kao manijaci. Znači, ljudi ga teraju koliko god može, ne žale. Ali dobro, najte svojim putem, stalno prolaze i onda sve su to oni mali pick-up i kombi i kamiončići, tako da mogu, ali ja s ovim lomi ga, baby. Znači, ako ne uhvatiš savršen luk, naskočiš tamo pri kolcu. Jebo si me sad, majstore. Samo tako. Sad ide onaj najgori deo posle ovog tunela. Dole se vidio, treba dole da siđem. Dole tu neko jezerce. Eno onaj dole kamper, ja sam bio dole na parkingu sinoć. Tako da idemo da prođemo ovaj zajebani deo. Znači, gore je spust duplo od penjanja.
3 zavoja i dole smo. Znači, toliko je strmo da gore krov prikolice udara u krov kabine. Na ovim krivinama gdje ga lomi. Skrenite desno, pa ćete stići na odredište. I, dragi drugari, evo me na parkingu odakle sam jutro skrenuo. Parkiram da se malo saberem, da odem da promijenim gaće. I da sredim prikolicu jer nisam ništa, samo sam gledao da se izvučem odande. Posle je sve lako. Tako da, ja vas pozdravljam.